uJesu wabuta umbuzo kuMaria Magdalene lobeka yethuneni kuyawumfuna. Noko Maria bekangaboni ukuthi ngiJesu. Umbuto lambuta wona wathi ufuna bani? Who are you looking for? Kumbe ngumbuto lenginawo ekuseni kuwe noma uve mina noma uve Nzambama. Kepha nje nyalo ekuseni umbuto wami ufuna bani? Angati yini lekulahlekele, angati yini loyifunako. Kepha ngiyathi kuthi kukhona lo mfunako locabanga ukuthi utaba libloho lekukusida. Jesu bekabuta ngoba bese ativetile kuye. Nguye umlamleli phakathi kwemuntu naNkulunkulu, munye kuphela, nguye Kristu Jesu. Singwa selisuku sakavuka udle, ngicela sisibuyele kuJohane sahluko 20. Utawukhumbula ukuthi kuverse 19 bafundzi batikhiyele endlini. Wefika Jesu kuvaliwe. Akazange walwa netindvo lebethi ngaphandle batesaba, kepha wangena wancoba kwesaba bebanako. Iminyango yase iyavuleka, wabanika nemlayeto lekumele baphume nawo. Ngeke uNkulunkulu ahlale angakuniki lotawuphuma kube bufakazi ngekuthi uhlangane naye, wakukhulula ekwesabeni kwakho. Mase uya kuverse 26, lele Siswati liphindze lithi iminyango bese ikhiyiwe futhi kuleyo ndlu. Ake sesicabange ngalokubili kuthi kumbe vele bese ikhiyiwe. Leni ngoba munye umuntu bese kakhona lengicabanga ukuthi bekangakamboni Jesu, wathi ngcono kukhiyiwe ligama lakhe nguThomas. Siyafunza ke ngaye ukuthi kulo verse 26 ku27 Jesu wathi kuThomas, faka umuno wakho la ubone tandla tami, welule nesandla sakho usifake emhlubulweni wami. Khawula kungakholwa kodwa bani ngilokholwako. Thomas waphendula wathi, Nkosi yami, Nkulunkulu wami. Ngifuna lapha sinake Thomas ubuyile bese kuvuliwe, wabuya yena wacela sikhiya wakhiya, ngoba bekasede bufakazi bekuthi Jesu uvukile. Uyakhuluma Thomas uthi mina ngeke ngiyikholwe lento yenu ngingakamboni. Ngabona emancebe etandleni, ngafaka umuno nasemhlubulweni wakhe la kunelinceba khona. Nango Jesu, kwasho bantu ngesingisi bathi lo and behold. Nango Jesu achamuka futhi. Jesu mosilabanengi bakubonile. Jesu ngazi uthi enhlitweni yakhe uthi angifuni kulahlekelwa ngunoma ngilo yedwa. Angifuni kube khona ngisho lo yedwa kulabalandzela labakholwa ngimi lotawuhlala atikhiyele ngenxa yekwesaba. Wavela futhi Jesu ngenxa yemuntu munye. Wavela futhi lawo manceba akazange atibonakalisa ngemchele enhloko, watibonakalisa ngaloku lokutawusita lukholo lwaThomas, kuze naye aphume abe nebufakazi ngaJesu. Lamhla ngiyakuthandazela sihlobo sami, kwangathi uNkulunkulu wemusa ngalendlela lehambisana nekukholwa kwakho liqinisa ukuthi Jesu ungumhlengi, ungumsiti wakho, ungumlamleli wakho. Kungathi angakuvelela nawe ngendlela letawukwenda uncobe kwesaba, uphume la bese utivalele khona, ube nebufakazi ngaye. Kwangathi Jesu angavela ngalendlela nawe lome uthi kungakaveli naku nanaku ngeke ngikholwe. uNkulunkulu wemusa akakuvelele ngalowo musa
lotawukwenda nawe ukholwe kuthi nembala Jesu ungumlamuleli, ungumsiti wami. Amen.